senseke sokophula the right man strong man powerful itabantu bangena ungathatha ubuso babantu abathakathi babo bazobabona ukuthi sebeyasilakaniphela bazamahamba ukokoko kanishaya kanidebe phansi awukafi mbe ngani ukafi mama ngiyabonga bathi mkhulu wami walalo bunjani ubuthongo faka abantu wena walalo bunjani ubuthongo walalo bunjani ubuthongo awusavuki phela manje wena faka lapha niye nabo ukuthi ngagcina nithi nenze birthday yalo omunye umfana nihle nabo ukuthi nibe ngamalasta nje aphelele abantu laba mabefika la ukuthi siphakamisa abantu siphakamisa amabhizinesi wasibabe nithola lokudama amakhanda abantu bavele basho bathi abantu uyinyanga lokhu like father like daughter inyanga yakhona ukuthi inyanga ephelele abantwana bengamalasta so Bob Marley yabafana ngelisana abantu mkhulu wami walalo bunjani ubuthongo walalo bunjani ubuthongo walalo bunjani ubuthongo ungasaveli phela wena gogo wami walalo bunjani ubuthongo walalo bunjani ubuthongo walalo bunjani ubuthongo awusaveli phela manje wemkhulu lokokwa kanti manje sininiphila kanjena na wemkhulu lokokwa nini makho sini wenziwa kanjena we thina thalale sisune sisodwa sisiphathele imikodo manje sipha amacebo ukubonelana uthola umunye uzela wena olengisa ibhanti wena mshana uthengelisana abantu uyabona ngiyangithi mina masicala njengabo Orlando Chiefs abavela umuntu afika vela ayekela phakathi kokuzelifakile ibhola nobhutuza omunye ekela omunye baqala balula imsipho belula inyawo ubone bekayeka ubone angithi kunjalo nakamoya vela ngeke vele ngifike ngidumelana nawe mhlawumbe ngibuya nomoya wangaphandle mhlawumbe besithukana sithethisana lapha ngamaphoyisa ndathi imoto yami angithi kunjalo so sofanele ngibuye nje ngithathele ukuthi uyasifudumeza washo njalo ibhizinisi mhlawumbe usifudumeza angithi njalo bazalwane uyabona silento okuthiwa imimoya ikhona abantu babekhuluma ngemoya baconsider iBhayibheli kuphela omunye ezwe ngikhuluma njengathi kuthiwa nidakiwe ngize ngikhulume nje nangoba kwaNkulunkulu ngivede kuyelela athi hayi lo akakholwa I'm a believer to God ngikholelwa kakhulu uNkulunkulu kodwa angiyithathi mina nonsense yasezulwini angiyithathi nonsense yasedlozi angiyithathi nonsense mina yakoJesu angiyithathi nonsense yakoSathane kunezinye izinto uyakuzibuka mase sifuna ukuthi nje sijule sibezinzululwazi sithi kambe ngabe ngani lezi zinto zenzeka ngalendlela bese kufika labo abaye ngabakhandi bokuzama ukubhayizisa ingqondo zethu bafuna sihlale sizwisisile bafuna sihlale sivumile ukuthi into enganangqondo inengqondo ngoba isungulwe umuntu esimhloniphayo mhlawumbe uNkulunkulu uJesu noma ledlozi wabona ngembuka abantu sonje bebhayiziswa uNkosi lethini okunjengathi udokotela into ezinephukayo nezikhumba unongakhuphi indlela amazinyo akho ogcwele amahewu usonje ngamzo vumani ufike enyangeni isho njalo yabona mina ilanga ngizoba senhlanya ngibhula ikhanda lami vumani inyanga le mina benhleli phambi kwayo kwaBontule ukuthi sizinyanga akuthi ukuthi asinayo thina nathi history yokufuna kwabanye lasihamba isikhathi nabogogo thothi ngibaphelekezele ngikhula mina ngayo ingoma le ngigida ingoma sihambe sifike sihlale bese siqalisa ngoma vumani babonke babethi siyavuma mina ngakuzithulele ngiyakhula nayo lento ngafuna ukwenziwa ngathi amphila ngekhanda vumani ukuthi siya kulabo lokuze nomsuthu akathi ukuthi dumela lithini bayaya akathi ukuthi dumela akavela ngesangoma vumani siyimbuka ukuthi losekwenze njani
amavenda ngotendani abathi ukuthi tendani uzavumani angavela besangoba nje vumani and then ngayibuka le umlungu mina ngibe nama white sangoma initiation umlungu nje uthola kunama spirit umlungu ngavela ngomngoma akatsho naye uthi noma bathi agree noma bathi adi awathatha vumani uyabe mbizo vumani ulima vumani vumani noma tintilita bayibona leto yona yikho le yona it's a concept, it's not a system. This is a concept. Lokho shothi nje okungabafana lokungama Nigeria lokho ongoshineke ongosibali lokho badoda bosisibali laba begcwele lapha mawufika ngale bapletini lokho nilobha khona ukuthi kunenza rich kudlala emarumini ayi-1 ukakela lapha ucamela lapha uphekela khona lapha ushintshela lapha ingozo ugqoka bazofika ngale nako vumani andeni labafana nani ngizwe mina ngezinto lekavumani hayi uvele mtala phambi kwakho losama uvumani ngiyazithulela okwesitile uyahlana. Why do you insist ukuthi ngivume lento ayidingi lokho ngivuma ngayivele ikhona ikhulume nje uyixoxe lento abanyanxoxela abantu isisebenze mayivele ikhuluma uzobona nje nginqoko zikhanda kusho ukuthi nje sengijulile sengingene deep nikhona amadoda abazalwane namba nami bese bakhona into eyanginganyisa kakhulu ngene article ngibhalayo laphana kwi network sam lawo. My cry, the cry of Africa, I cry, mourn and weep that the Africa we treasure has become a trash. I cry, mourn and weep that the Africa we treasure, all together with our spirituality, zithunjiwe izingqondo zethu asifuni ukuba yithi sikhetha ukuba ngabanye abantu. Ngithanda manje ngena la emini ngabangani bami mina ngingane omkhulu wamabishop yabona lento eziwayo fire zamaraha chapata sokwaba nengoma zamaraha chapata fire zamaraha ikona ingoma yebiganga kwala ntakama abana ama fire lana eziwa sayibona